Hai gengs, welcome back to our channel. Kamu bantuin mama masak nggak? Hah? Hari ini mama mau ngajakin kalian untuk masak seadanya aja. Tapi ini ada satu yang belum pernah mama bikin. Dari dulu udah kepo banget, iya. Kepo banget pengen nyobain. Dan ya, kebetulan mama ada ngeliat di Insta, di IG. Ini resep yang super duper simple. Kayaknya bakalan aku coba resep yang ini, bukan yang original. Jadi mama memang sudah lama penasaran sama nasi daun jeruk, tapi belum pernah bikin, bayangkan. Kebetulan kita di freezer tuh masih punya, ini ada 1 ekor ayam. Sepertinya ini bakalan mama goreng gitu aja ya. Jadi bikin ayam goreng, terus nasi daun jeruk, terus mama mau bikin sambal bawang pakai aneka cabai yang ada di kebun kita gitu ya. Ada nggak susunya? Dah, sarangnya. Itu cabai-cabai yang berhasil bikin kakak Ina kemarin di kebun mama sampai nangis bombay, berderai-derai. Ada nggak, Louis? Oh iya kan, ini mau susu. Ayo, dia mau makan yogurt dulu sembari mamanya masak. Iya, mau kayak gitu. Jadi pertama kalinya aku bikin nasi daun jeruk, astaga. Nah, resep yang aku lihat itu ya super duper simple, karena kita nggak masak satu nasi rice cooker dengan daun jeruk, melainkan nasinya udah matang, terus daun jeruknya itu nanti ditumis pakai bawang bombay, pakai bawang putih, pokoknya super duper simple. Habis itu nanti kita aduk gitu loh, gengs. Kayaknya sih gitu loh, bikin aku kepo, bikin penasaran. Ya udah, ini kita dudukin dulu si Yumi di meja makan sembari dia minum susu dan mamang sereal. Terus mama masak. Oke. Kalian lihat ayamnya sudah mama marinasi seperti biasa dengan bumbu andalan ayam goreng bawang putih ya. Wow, ini pasti endolita. A few moments later. Dan sekarang kita bikin si sambal bawang. Ini ala mama ya. Jadi pertama-tama bawangnya kita tumis. Apa nang? Abang Kocik. Bawangnya kita tumis sampai wangi. Ada yang bikin sambal bawang dikasih daun jeruk, tapi mama nggak pakai daun jeruk. Apa tuh? Jadi ini pakai minyak hasil goreng si ayam, jadi ada rasa gurih-gurih ekstra. Luar biasa. Dan sambal bawang mama pastinya pakai tomat, karena kalian tahu kakak Ina aja sampai nangis di kebun mama makan cabai yang mama tanam. Nih, makanya mama kasih tomat yang kita panen kemarin sama Yumi-chan di kebun. Siapa yang demen sambal bawang? Mama super duper demen, yang pasti aneka sambal deh. Kalau makan harus ada sambal ya, biar lebih maknyus. Ini udah wangi banget menurutku ya. Terus kita masukkan ini tomat dan cabai cincang. Wow. Ini mama cincang kasar, dan tomat-tomat yang kecil mama biarin aja, soalnya nanti kan dia layu sendiri dan pecah sendiri gitu. Yang bulut-bulut ini. Mantap. Ini minyaknya kurang, jadi kita tambahin lagi karena sambal bawang tuh harus banjir minyak. Wow.
Seperti yang kenal mama, bumbunya cuma garam dan gula. Buat yang demen pakai penyedap, silahkan. Dan buat yang demen pakai terasi juga silahkan. Jadi gaya bebas, sesuaikan selera kalian masing-masing. Inilah sambal bawang ala mama tuh. Wow, tampilannya aja udah luar biasa. Memikat hati, memikat lidah ya. Gak sabar pengen nyomot. Kalian lihat ini merah kuning hijau di langit yang biru. Ini sambal pelangi kali ya. Sambal bawang pelangi nih kita kasih namanya. Tuh, mantep. Sekarang kita bikin tumisan daun jeruknya. Jadi itu ada butter. Sepertinya kurang ya. Nanti kita tambahin lagi deh. Ini kita tumis si bawang terlebih dahulu. Lalu kita masukkan daun jeruk. Sudah penasaran banget ini gimana rasanya. Wah, ini kalian lihat nasinya masih ngepul-ngepul panas. Mari kita tuang dengan tumisan daun jeruk, juga bawang bombay dan bawang putih. Terus sebagian aku aduk-aduk di wajannya juga ya, biar nggak mubazir. Wow, mari kita aduk. Nasi daun jeruk versi kilat, simple. Hey, sampai ketemu di meja makan. Makanan udah ready. Ini kalian lihat sambal bawang warna-warni ala mama. Iya, panas. Tuh ada lombok hijau, lombok merah, tomat kuning, tomat merah, pokoknya semua di mix. Ini sambal bawangnya luar biasa tampilannya ya. Pastinya ada sayur. Ini juga seperti pelangi ya, merah, orange, kuning, hijau. Ini ada ayam goreng bawang putih. Kali ini mama masaknya cuma 1 kali goreng, nggak 2 kali goreng. Terus ini dia si nasi daun jeruk. Wow, siap-siap kita mau makan. Siap-siap mau makan. Ayo ya. Ini pertama kalinya BTW mereka mau cobain. Tadi mama tanya, kalian mau pakai nasi biasa atau nasi ini? Mereka bilang mau cobain nasi ini juga. Bisa Rest richtig lecker. Tuh. Oh, jepit-jepit buat ayamnya. Ini gelap nggak sih? Di luar mendung. Tuh. Siapa mau Flügel? Kamu mau? Koilet? Ja, ich. Mama juga maunya sewiwi. Ich nehme die Schrift. Ich bin froh, wenn man kurz, dass ich gleich die ganze Fleisch im Mund steckt. Nyam-nyam buat Yumi-chan. Und dann schmeißen sie das immer nach hinten so. Ada sayurnya. Lou, kennst du das? Wenn sie Yumi-chan so eine ambil Box suchen und dann die ganzen Spielsachen immer nach hinten schmeißen. Dada Wenn sie ayam das suchen, tanpa so tulang. still. Und ich habe das immer wieder auch selber ausprobiert, aber immer wieder hat es so Tuh. lauten Krach gemacht. Apalagi kalian sayur ya? Ja, bei Firma habe ich ja auch so Geräusch, wenn man das so Geräusch gemacht hat. Lalu ini mama kasih Die sambal. Sambal auch bitte rein. Kamu mau sambal juga? Pedas loh. Ach so, echt? Ja. Aber trotzdem. Und ich will ganz wenig, okay? Mama! Mau cobain oilnya aja kali ya, minyaknya. Sepiring kebahagiaan, nasi daun jeruk, sambal bawang, dan ayam goreng. Wow, luar biasa. Tuh. Kita bilang apa? Selamat makan. Cobain nasinya dulu ya.
wangi. Sorry. Ini ayam dengan sambal bawangnya. Tuh. We have fast food going on my head. Pulen, enak. Mantap. Apa? Mama Immer bisa. schmeckt es ein bisschen wie diese Kokos. Diese Kokos-Ding. Immer befällst du Coconut rice. Ja, gut. Di sekokos. Serundeng ya. Cool. Enak. Coba resepnya, gengs. Wah. Sambelnya jadi bisa dimakan. Nggak kepedesan. Sambelnya pas ya, pedasnya pas. Karena mama nggak mau berakhir seperti Kakak Gina kemarin nangis. Enak. Awa. Ini tiup. Gimana? Enak nggak? Apa, Nang? Udah minum? Mau minum atau mau apa? Dia lagi bapil jadi rewel. Brot. Mau apa? Nyangkut ke ayamnya. Wah, sambalnya maknyos. Lagian Kakak Ina kemarin kan cabai super pedas dicomot gitu aja. Aku udah bilang yakin, berani. Ya, tuh. Ini habanero bukan sih? Kayaknya. Ini Petik lah. boleh dimakan. Kau berani? Berani kau? Coba dulu. Cili itu, dengar. Cili tati. Masuk kantong dah. Ja. Nee, das ist scharf gerade. Ich bin so dumm. Leider. Oh mein Gott, das ist Tambah cuy, ini perlu kalian coba. Wah, masih ngepul-ngepul nasi, daun jeruk, bikinnya super simple. Oh my god. Ayam goreng enak banget. Lupakan diet. Kayak macam aku diet aja ya kan. Tambah lagi ayamnya dulu. Mana yang bertulang-tulang? Aku demen yang tulang-tulangan. Iya, sama. Ini tulangan ya, ini tulang. Iya. Sama ini ada kerongkongan. Ini baru mantap ya. Ini baru makan ya, Yumi. Enak banget. Apa? Nah, kalian coba resepnya di rumah, pasti bikin lagi. Bikin stok beras kalian habis. Jatuh. Apanya jatuh? Wah. Kakak Ina di sini kemarin bilang, "Kak, aku jadi kakak buka warung," katanya. Aku jawab, tidak semudah itu ya.
Di sini tuh, aduh. Di Jerman juga sama aja 11-12. Udah tipis. Peraturannya sangat-sangat ketat. Enak kah Bang Kucik? Enak. Ini mit Nutella. Nasinya sedang-sedang aja rasanya. Reis ist schon wieder leer. Papa masih kerja. Was? Mati ini jamnya, salah, baterainya habis. Masih jam 9. Ich denke mir schon gerade so scheiße. Was? Es funktioniert die Uhr nicht mehr. Yumi duduk, Nang. Ist die Uhr kaputt? Baterai. Batterie. Belum, Papa belum pulang. Mana Papa? Bukan. Duduk. Papa. Boys Papa. Dia mau lari ke pintu. Coba lihat. Lihat sendiri. Mana Papa? Mana? Da ist noch Fleisch. Coba lihat. Papa. Kepala batu. Mana kan? Gak ada kan? Boys Papa. Belum pulang. Bentar lagi pulang. Yaudah kita bilang Mbak, terima kasih sudah nonton. Thank you for watching. watching. Next time. Sarangnya, sampai ketemu besok. Dicoba resepnya. Dadah. Dia penasaran mau lihat bapaknya. Belum pulang. Iya. Mana Papa? Mana Papa? Mana papanya? Mana? Dia belum pulang tuh. Papa? Mana Papa? Papa? Udah kamu tunggu di sini aja sampai Papa pulang. Ayo, come. Nggak ada papanya belum. Come, ayo. Ashi. Come. Ashi. Nggak ada kan? Selamat makan. Yang baru pulang sekolah, dia cobain pertama kalinya makan nasi daun jeruk. Enak? Ja, reicht schon schon. Haben wir schon gegessen. Nein, habe ich noch nie gemacht. Aber wie das macht, kenn ich schon. Nein, Mama belum pernah bikin nasi daun jeruk. Ya kan, gengs? Ini nasi daun jeruk pertamaku. Lecker. Enak banget. Kamu pakai sambal juga? Ja. Ini abang masih di atas, masih mandi, baru pulang kerja. Kenapa sih drama queen? Kenapa drama queen? Itu Papa mana Papa? Papa udah pulang. Panggil. Papai. Mana dia? Papai. Mana? Sana. Papai. Papai. Mit diesem Chicken, Ja. mit diesem Reis Ya. und mit diesem Sambal schmeckt sehr, sehr lecker.
Best combi. The best kombi. Yes. Atau orang bilang kalau di McD Indonesia atau KFC best combo ya, combo. 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 Best combo. Yum. Hai Abang. Baru pulang kerja, udah mandi juga. Ini pertama kalinya udah. Som eerste maal kook ik visserijs, udah. Met limettenblätter dengan daun jeruk. Ich habe ein bisschen Asche. Tulang-tulang. Selamat makan, cobain deh nasinya. Rice. Immer hoch, wenn man das Zimmer, dass ich Ruhe habe. Mit Butter, Zwiebel, Knoblauch, limettenblätter. Mantap ya. Si Zoe sampai nambah-nambah. Aku bilang sisain buat kakak Menta sama papa. Kalau nggak habis ini. Zoe zweimal nachschubsmansen. Akhirnya dan dia pun KO gengs. Dia bobo. Lihat dong. Können Sie es öfters kochen? Iya sering-sering bikin nasi daun jeruk. Bilang nasi Daun jeruk. daun jeruk ya. Nah ini dia nih. Terkapar di bawah. Sambar gut. Vermischen mit Reis. Ya. Mainan sama Yumi-chan, mainan sama Bang Kocik, bikin entah apa lagi nih. Tuh kalian lihat. Oke. Dan dia pun terkapar. Habis makan banyak banget sih Zoe. Mantap kan nasinya? Enak ya? Enak banget. Wangi apa? Riecht gut. Schmeckt gut. Smack good. Ya udah mat makan dah buat mereka. Bye bye. Bye bye lagi. Sarangi, sarangi.